الأغيار من البرية ومن نشر طيبه تعطرت الطرق والمنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل وهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقى عن زين الوجود أجملت في وصف الحبيب وشانه وله العلا في مجده ومكانه أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذت على نجم السحاب عنانه وقد انبسط القلم قد في تدبير ما أفاد العلم من وقائع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم فحسن مني أن أمسك عنة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وبذلك الختم يحصل التقديم وبذلك الختم يحصل التقديم فحسن مني وبذلك يحصل الختم كما يحصل التقديم فعلي أفضل الصلاة والتسليم اللهم صل صلاتي وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرسول الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala yang malamangke ngarasaki kauluban panjenengan sedaya bisa leki boleh benabangki boleh dalam keadaan insyaallah sesae ning tempat sesae apolong di orang sesae insyaallah matur muga dadi sabab kauluban panjenengan insyaallah dadi yakin orang sesae amin. Para hadirin ngiring maos Fatihah khususnya pun nganggo Sahibul Maulid Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habashi juga kangkui Ki Haji Zainuddin pengasuh pondok Al-Falah Peloso juga kangkui ring sepo kauluban panjenengan sedaya sampun peleman ke alam barzah matur muga sedaya tining Allah subhanahu wa ta'ala yang gak derajat amin terima sedaya amal saya nambah matur muga sedaya kesalahan dan kelopotan esapora tining Allah subhanahu wa ta'ala ala hadhihi niyah wa ala kulli nadin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. Hadirin ya sahabat Qomul Jaki kauluban panjenengan odi ning atas dunya tentona talopot odi ben masyarakat. Odi bermasyarakat mereka adalah merupakan banyak kelebihan-kelebihan ataupun keuntungan-keuntungan yang dapat kita cari, yang dapat kita raih, yang dapat kita peroleh. Sehingga antara orang se ahli ibadah ning atas gunung
ben orang sali ibadah apolong ben masyarakat aneka lebih raja kencerna se bermuasyarah bermasyarakat daripada sing atas gunung. Anapa ibadah ning tengah masyarakat ni kepada nafsu nah. Beda ala ben bi nafsu bisa sedekah, bisa membantu orang sesake, bisa menolong orang semutuaki pertolongan, bisa ngaji, bisa sholat berjamaah dan lain sebagainya. Keng cuma rezeki ya coba pernah polong di masyarakat nih. Bayangake sampean somo odik bi tibian ning merungkian nih kawan. Bi tibian bi sadek tongkelah. Mun parlo sekecamatan Nguling ni sampean bi tibian ada bareng. Dia tak senang. Kan ke? Mulai sepeda motor ke tibian mun parlo sekabupaten Pasuruan din sambian pon bi tibian Demak. Pasar Nguling din sambian, Pasar Negarati din sambian, Pasar Ngopak din sambian, ke tibi sambian pon. Terus Demak namun di bi tibian. Keng cuma apolong bi orang banyak ni ke juga banyak resiko na Pak. Atokar, tak sarmo, tak akor, pedang kerengan dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu untuk napa kehidupan sehari-hari kaul manjenengan tak lepas dari masyarakat antara orang yang cocok atau orang yang tak cocok, beda orang yang senang atau orang yang tak senang. Sehingga dawaki dengan ulama, idza lam tu'ti ladaika syai'an, ketika engkau tidak mempunyai sesuatu apapun untuk kau berikan kepada orang lain, idza lam takun ladaika syai'an tu'tihi al-akharin 'ala al-akharin, jika engkau tidak mempunyai sesuatu apapun untuk engkau berikan kepada orang lain, fatasaddaq bi kalimatin thayyibah, maka bersedekahlah dengan kalimah yang baik. Tak ada saya bagi orang lain karena kalau dengan odibi orang mah, odibi masyarakat. Kau tamak nak bisa bersedekah, tak bisa bersedekah ada saya akan nanti bibi melarat. Fabi kalimatin thayyibah kalaban ucapan saya. Beda pengemis datang ke sambian, tolak kalaban cara bagus. Seorang lagi tak bisa apa ring apa kula cuma bisa bantu doa. Mater sampai depan lanjang umur, sehat wal afiat, zahir wal batin, mater sampai lanjang rezeki lah kan lebih saya. Salah tak beri motormu anjir aja menempung. Ngocak sih bagus. Beda panitia masjid, beda panitia pembangunan musola, pembangunan madrasah. Illam takun ladaika syai'an tu'tihi, mun pacet ada saya bagi ke orang lain, minimal ocaan saya bagus. Alal akol nih kawan, paling tidak ngocak saya bagus. Karena ocaan saya bagus ke orang lain mereka catat dengan Allah Subhanahu wa taala sedekah. Yang ada orang sakit, ada saya bagi pacet ke orang sakit, ada saya bagi. Fa bi kalimatin thayyibah, ngocak saya bagus, tu aki saya sakit. Mater tuli apa? Terus aki tuli beres, tulis aja, tuli dok, tuli nggak tuli mate dek. Bener yang sakit tak bisa sampai beri apa-apa ya tak ngebekakanan, ya tak ngebamplop. Orang sakit ini kesangkun butuh biaya, butuh dana. Cak ngebekakanan ke orang sakit, orang sakit tak nyaman nih beri. Kata ada saat aku, angok ngebepc. Nyompeng nek sakone nyok kena kebeli bodrek saumpama. Mun pacet ada saya bagi sekali, ada saya bagi cereng nyangu betak nyangu agandol. Norok kancan agoceng. Fa bi kalimatin thayyibah, cukup kelaban ocaan sesae. Tuh ya Allah, derem menika panjenengan dak kanto metamoy tak mangki papan apa nika. Seporana sebanyak kau tak bisa kak ngangkai panjenengan. Cara engkau nak kak ngangkai. Angkat ki mejo tak apa tak. Angkat ki kursi. Cara engkau ada keangkat. Ki maksudnya karena engkau namun ngatoren derek kan yang kaki. Tore.
lemon berdering sini kini cek tolak pertama itu tore ngereng iki ngereng enom tore engki paling cermet tuh kulo bertamu sini kini bila mulai sorong ngereng enom sini kini waduh ngenten letek enom sakan letek rasa sakan perasaan sangku 1000 dah saya yang kuis ya almarhum Ibu Amar Tambak Rejo Pasar Pan bertamu itu reno engki debu boleh oh berparlon apa sini ke kiai anu kiai torenom sampai 2 kali sampai 3 kali torenom tak yenom kalak siram maki bagi Ibu Amar roenom tak yenom mereka tak ngerti aki de sebul haji berarti ada saya angka kini cukup pula bacaan saya bagus tak langkung ni kak tak ada apa-apa na soporan ada reman ni ada saya angka kini kapan jenengan cukup pula bacaan saya paham lagi ya daripada sampai nak beri teer king cuma ocan tak nyaman wah daripada sampai nak beri keangkaan ke orang king tora-tora tak saya nyok duk-duk mau bodoh pah mulai masa seneng sini kan yang mau tak jadi orang tamu ini tak lapar tamu ini tak lapar tamu ini tak lapar tamu ini tak ngurangin rezeki ini sampai datang ibu rezeki orang se tamu yang mulai ni betusan orang se tamu ya maksudnya tak ngurangin kejahatan kau boleh bermanjenengan mungkin orang kuno bilang ni paling seneng ke tamu Nabi Ibrahim pun nanti julukan Abu Dhifan bapak tamu karena Nabi Ibrahim ini setiap bertamu mesti maring edeer sehingga Nabi Ibrahim kocak Abu Dhifan bapak tamu pak Nabi Ibrahim pak orang kau Nabi dan seneng sini kan biasanya jompon budi nampak jompon ni kan beda kandang aja merengko Nabi lan itu cuma bertamu tak aja baca karya nyaman galak telur kuring galak aja mesum beli kau Nabi lan mungkin tak melobi maling aja kabi bong saran direngke-rengen nah nomor 2 mun ada sek bagi ada orang ada sek bagi ke sedekah ada orang lain wa batisamatin sadiqatin kelaban senyuman sejujur senyum ka orang apa beren karo senyum ka orang mesem ka orang tabassumuka ala akhikal muslim sodako mesem sampian dek setretan pada Islam catat sedekah ketemuan kanjana assalamualaikum mesem ketemuan boleh assalamualaikum mesem mun ada orang je jam semkelai semangat ada orang semkelai semanto semua minha berarti dia kempang pak nyari kebagusan ni pak ojaan bagus saya catat sodako mesem do orang yang catat sodako mun ring bine ke orang laki mun sebenarnya mahram cek semkelai seman karena mesem ring bine ini ke tak minta tedung mak mesem kangkok benda apa lagi ya karena tak sekapin orang mesem ni ke seneng beda saat-saat orang ni ke orang mesem de apa saya mesem je tak nak kok termasuk orang bine mun mesem ni kena kok pada nama macan mesem kesampian boh cabar iki mesem yang benar keluar gigi narokeng makroto asambian ya kan bulu tak ada kendeng bina bi macan enten artinya ada pada bahaya pak orang bina mesem ya bahaya bisa menimbulkan fitnah de orang laki se mesem gila macan mesem ya bahaya gia wah mak mesem kangkok macan je pula kenal kangkok yo ngentar tak kare rambing sedal badan geng saking karena orang mesem neka adalah nutuaki jaatina seneng ketemuan kanca mesem ketemuan guru na mesem ketemuan treta na mesem kan ketemuan tok mesem ni kecokop ponan pak kebe tambena ate congo sifat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza dakhala baitahu aktsara tabassuman Kanjeng Nabi mun masuk ka dalam menika selalu mesem Kanjeng Nabi masuk ka dalam
ketemu rajin assalamualaikum waalaikumsalam senyum kanjeng Nabi adik julukan basam wong kang akeh mesemi mun masuk ke dalam apang ki ben rajin kanjeng Nabi ni kami sembah sampean ki sini ka borung mesem kardu mesem nengembung mesem depak ke bungkun mak tentara sampean kalau itu syok gerak dia tu senyum Tina masih teka angkai apa bisi bini. Dia apa kamu kopi mata ada siapa orang kus telat kopi. Oh tak apa bis. Aci limba aja kok cukup seger kau lah. Ya ke kopi si bini celong bocor mah. Nak kopi sana. Anak kuliah orang senyum ni kata lah sedih ni. Saya berdemangkan Al Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh bin Syawakar bin Salim si pengarang kitab Ad-Diyaul Lami' Maulid Diyaul Lami mesem terus ke orang kesantren ni kami sama Habib Umar ni Pak Masya Allah saking diri kembang nyari kenceran senyum ni kena catat sodako tining Allah subhanahu wa ta'ala cuma belum oleh orang bini cek pangkembang mesem kecuali mesem dek selake tipi dari matil pun pakereng mun benelakan sinilpun siapa kakek demen laki apa ada tang laki nimun perlu nelpon boleh dikit tutup iya ya selaki tak ada mas meremes beri nyandar kayak gitu lah bola nya siapa kakek demen laki tak ada wah ketepaan detik selagi nyingkal sebini nang gele bi orang ni. Ya. Berarti orang bini kasar ni ke bagus Pak. Kasar ke orang laki maksudnya, ada orang laki lain. Tak kembang mesem ada orang laki ni ke bagus orang bini tak kembang mesem ni ke. Tetapi mula orang bini ni ke kembang mesem, kembang apanya mana menimbulkan fitnah ke orang. Walaupun makin bercawacan apa namanya senyum untuk semua orang tapi hatimu jangan tak bisa orang mulai senyum you tu aki jatena senang senyum untuk semua orang SCTV deh ya satu untuk semua iya mon TV mon orang satu untuk semua men saya yo kroyo orang senyum untuk semua orang tapi hatimu jangan tak bisa bila orang lama mesem nutu aki jatena senang mon laki pada laki mon bini pada binaan ketemuan pada binaan ketemuan salake ketemuan reng sepona biasa ki senyum ni keterapi senyum ni sampai monto numpak kapal berisoma numpak kapal terbang sobu kapal lain tobu kapal lain kapalan bae lah sampai monto numpak kapal pramugari kak sabine sebagian tin ngelatin ka sapacet bede sekolah misembah pacet elati ning sekolah ni ke pramugari ni untuk supaya memikat penumpang ni ke suruh misem masuk ke bank sampean masuk ke bank kamu baik kau buka elabang senyum selamat datang silahkan masuk ada pertukuan selamat berbelanja terima kasih atas kunjungan anda pacet elati mesem pramugari beri atas silahkan Pak minta kreksek mau ngota can orang sahaja rela tato bahasa Indonesia kreksek apa itu kreksek Pak itu untuk ngota oh gini tak tahu mesem bae mas ada ya oh ya sebentar Pak sebentar oh mau muntah jangan sebentar di ngalaki sabar betas kapal beri baba cek panyapa gaji mau teh copai kayak gitu kena mesem setiap motor mana kena baca rokeng terolaris beri atas kapal baca tuntut untuk senyum nutu kijak senyum ni kan bahwa meseneng dak pelanggan Pak masa seneng sampean lemele orang yang tak senyum kenapa apa Pak beli apa Pak beli apa masa seneng senyum ke orang paham ini senyum ni kah adalah sedekah mun pacet ada saya bagi ke orang maka minimal kelaban senyum selesai. Nah, terakhir mun pacet ada saya bagi boleh
wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Jika engkau tidak ada yang engkau berikan kepada orang lain, yang ketiga dengan cara yang ketiga, yang pertama dengan ucapan yang baik, yang kedua dengan senyuman, yang ketiga dengan akhlak yang baik. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, berakhlaklah yang baik kepada orang yang kau jumpai, kepada orang-orang di sekitarmu. Berbuat baik dengan akhlak ni kesek yokor bi orang mun ilmu tekene yokor mak. Wa fawqa kullu dhi ilmin alim, yatta seorang andi ilmu bode saaliman pole, bode saaliman pole, bode saaliman pole, tetapi mun akhlak ni kekeningetin tekeninge congo. Oh dak ring tua na deui akhlak ka. Oh dak selebih tua, oh dak guru na, oh dak selebih kene. Dak tatangke, dak family, dak tretan, dak kir sereng. Lho ni kenyaman akhlak saya. Benih ku sepaling poci. Tak pati genteng orang yang akhlak kemapan. Salut orang mah. Tak pati ratin saungku dah. Keng akhlak kebeku seneng orang. Masih genteng. Kok penting punya tolong ada itu mah. Masih genteng mau punya tingkan. Salah punya tingkan punya tangah do. Genteng ada punya apa? Tak pati genteng keng akhlak bagus. Nilai bi orang. Ya, nilai bi orang. Maka telok neka bagaimana kita bersikap kepada orang lain. Bersikap di tengah masyarakat. Mon tak bisa sebeki ada sebeki boleh kelaban ocaan sesai. Mon nolak kelaban cara saya. Mon beri kelaban beri kelaban sesai. Nomor 2 fabi kalimatin thayyibah, kelaban ocaan sesai. Kenapa? Wa batisamatin shadiqatin, kelaban senyuman mesem ka orang, catat sedekah. Terakhir, berakhlak, berbudi pekerti yang luhur, beretika yang baik, andi perangai-perangai terpuji, akhlak bagus, tata kerama saya. Masya Allah, santre-santre tunjukake bahwa majelis Al-Hidayah nikah adalah orang-orang yang terdidik kelaban akhlak saya. Caklah benan kareng tua, caklah benan ka guru, caklah benan dak selebih sepo. Tunjukake cek sampean nikah pacet terdidik. Sampai neka kulebih sampai neka neng majelis Al-Hidayah neka edede sopaji kelaban akhlak saya mak lain majelis hidayah ni mesem tok mengketemu orang nah salut salah tak pati banyak ki ngopromo na do la tambah takok reng sedetan. Oh can Gus bagus pun ngocak tato ape suan tato ngap nyarangap tuh macik bagus sedek reng tuan nah dek kancan nah, subhanallah. Ini keseternilai dari orang mak. Mun karo derajat nasab, aduh nasab pak. Bener kula tak ngelangakin kemulja na nasab. Nasab ne kemulja, kang kui nasab saya mulja. Keng ada regen ketika orang yang bernasab neka ternyata kelakuan tak tepat. Orang biasa, saya tak bernasab teki boy, saya tak nasab bagus, syukur andi akhlak bagus, tak angkat derajat bapan masih beler, syukur anak mapan, masih bapan beler lumayan. Kan yang kaki ya derajat tu biana. Bapan ahli masjid, anak ahli diskotik. Orang mau coba mak lopot dia. Mak tak noro dia mungkin bapak naudzubillah mungkin lah tak ring tak gena keng hadir majelis ahli solawat, ahli maca Al-Quran, ahli ilmi, ahli khairi, ahli istiqamah. Wah, orang rentona tak tepat, rentona tak gena, tapi anak saya leni kelumayan pona. Ya, oleh karena itu tunjuk aki kau lebih mancinan yang adalah terdidik kela pendidikan saya. Didik kelaban akhlakul karimah, dak remada reng tuana, dak remada selebih sepo, dak remada kanca benda ka familina, tunjukake cek kau leban panjenengan iki pendeka orang-orang saya didik kelaban didikan saya. Paham iki? Insyaallah matur ke majelis nika
Itu tikin majelis istiqomah insyaallah. Itu tikin majelis manfaat barakah. Itu tikin majelis insyaallah tikin ilmu manfaat fid din wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Walamma nadhama al-fikru min darari al-awsaf al-muhammadiyati 'uquda tawajjahtu ila Allah mutawassilan bi sayyidi wa habibi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaj'ala sa'yi fihi mashkura wa fi'li fihi mahmuda wa yaktub 'amali fil a'mali al-maqbulah wa tawajjuhi fi tawajjuhati al-khalisati was-silati al-mawsulah. Allahumma ya man ilayhi tatawajjahu al-amalu fata'udu ظافره على باب عزته تحط الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحافظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأبي الأكبر المحبوب لك المخصص بشرف الأفخار في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم امدادك في عبادك وساكك إرشادك لأهلك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ولحضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في مظهرنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصين وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وقي من المؤدين ولعهدك من اللهم إنا لنطمع في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا والمسيء والسائل بما سأل والمؤمل بما وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووالاه وظهره وعم ببركاته وشر بجاته أولادنا ووالدينا وعلى قدرنا ووادينا وجميع المسلمين والمؤمنين في جميع الجهاد وأدم راية الدين القويم في جميع القطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا وصورة واكشف اللهم كربة المكروبين وقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين اجمعين وفي شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وإذن بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب حسن الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا رب بالحسن الحصين
البلايا واجعلنا يا رب في الحصن الحصين من جميع وفي الهرز المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك وصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين وختم لنا منك بخير وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Buku qasidah kelazan Busyra lana. Hayya bismillah. Busyra lana nilna al-muna zalal ana wa falhana wa antahu anjaza wa والبشر أضحاه لنا بشرى لنا المنى يا عين قري أعينها يا نفس طيبي باللقاء يا عين قري أعينها هذا جمال المصطفى أنواره وكلنا نرجو الوصول
وكلنا نرجو الوصول لمحمد نبينا بشرى مثل القرآن زاد الحنان ودرجت جزواته والبشرى أموالنا والبشرى صلى عليه دائما بكل حين ربنا وآله وصحبه أهل المعاني والوفاء صل وسلم يا سلام على النبي محي الظلام والآل والصحب الكرام ما أرشدت بشرى لنا بشرى لنا مثل المنى والدهر أنجز وعده والبشرى أموالنا والبشرى بشرى لنا ملء القرآن وفلنا والدهر أنجز وعده والبشر أضعاه على بشرى صلي يا سلام على النبي محي الظلام صلي وسلم يا سلام على النبي محي الظلام والآل والصحب الكرام ما أنشدت بشرى لنا والآل والصحب الكرام ما أنشدت بشرى لنا على آل الله 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 يا نفس ببئر يا عين
نحن الجميع زيارة لحبيبنا اكتب لنا نحن الجميع زيارة لحبيبنا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أحسنتم أحسنتم. أحسن الله إليكم.